esa, se che cai mal alguén. Ai! Mira, este do capirota é o que máis me gusta. Mira para ali para a cámara. Hola, moi boas, dixen. Hola. Son moi brutas, por favor, espera. Ahora le veis. Ai, por favor, pero esta xente porque está tan enfadada. ¡Están locos! ¡Socorro! Mira, Javi, espera. Espera, que te un farraputo aquí. A ver, tú estás moi tapada, Sí. Tapada e limpa. Deste que meter ali no chollo. No, hai que vir con inteligencia, porque despois ainda quedan as formigas. Quen anda aí non, que somos o Hora Galega. A ver, como estamos pasando? Ela non me fai nin caso. É que? Esto tens que aproveitar porque se alguén che cae mal, tiras o farrapo a cara e xa está. Que dá un bo golpe. Oxe non salgo viva daqui, Dicen que o barro para o cutis é bo. Sí, tanto y tanto. Por que se fai isto? Por pasarlo ben. Aquí é vir a disfrutar. Sabes, está todo o mundo feliz, desestresándose, pasando en grande. Está mellor que un spa, destes que che dan chocolaterapia, desa.